Korang ada modal RM5,000 tapi beli 20 saham yang berbeza-beza. Jadi guys, tahniah, korang baru saja buat portfolio korang macam buffet. Banyak pilihan tapi semuanya rasa sama saja. And yang worst sekali, korang mungkin tengah dalam return korang sendiri tanpa korang sedar. Jadi dengan memodalkan RM5,000, korang beli 20 saham, maka setiap stok itu akan dapat allocation sekitar RM250 saja. And let's say lah, kalau satu stok yang korang kaji itu dapat naik, perform gila, naik 30%, maka korang untung RM75 ataupun untung 1.5% saja daripada total portfolio. Jadi korang dah pernah study, pernah monitor untuk dapatkan 1.5% saja. Tapi kan, kalaulah korang fokus kepada 5 saham saja, and then setiap satu tu akan dapat modal sekitar RM1,000, and then kalaulah satu itu naik 30%, maka korang dah profit 6% daripada korang punya the whole portfolio, baru satu stok. Dan bila kita comparekan dengan strategi 20 saham tadi, maka impak dia yang ini adalah 4 kali ganda lagi profit. Market move sama saja, tapi korang spread terlalu nipis yang tadi tu menyebabkan korang hampir tak rasa apa-apa. Yelah, 1.5% profit kan. Dan disebabkan kebanyakan broker akan charge lah minimum RM8 per trade untuk Bursa Malaysia, and untuk 20 saham, bila korang beli fee-nya RM160, bila korang jual fee-nya RM160, maka total RM320 terpun lesap sebelum korang untung 1 sen pun. Itu kira-kira dah sekitar 6.4% lah daripada korang punya modal. Jadi dengan itu, saham korang kena naik 6.4% dulu, baru korang boleh start mula balik modal, baru boleh ada untung. And kalau korang beli 5 saham saja, korang punya fee RM80, maka jimatlah RM240 terus. Jadi over diversify ini bukan saja mencairkan korang punya return, malah dia juga makan modal korang daripada dalam.